Visi Perezida wa Guverinoma y'Akanama k'inzibacyuho ka gisirikare muri Chad, General Njimadou Muteraina, avuga ko atazazuyaza mu bwitange bwe mu kurwanya iterabwoba Marshal wa Chad yatangiye ubuzima bwe. Tukiri muri Chad, ejo abantu bavaga mu mihanda ubwo barushagaho kugira ubwoba ko hashobora kwaduka imirwano nyuma y'itangazwa ry'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Abayobozi b'ibihugu bya Afurika ejo bateraniye mu nama y'akarere muri Angola ku bibazo bya Repubulika ya Centrafrica, igihugu kiri mu ntambara y'abaturage hafi imyaka 8. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko imiryango yatatanye inkunga urugomo mu majyaruguru ya Mozambique irimo gufashanya, ariko ko uko umubare wabo wiyongera hakenewe imfashanyo yihutirwa. Naho amashyaka ya kisilamu muri Algeria byitezwe ko azatsinda amatora y'abadepite mu kwezi kwa gatandatu kandi akazagira uruhare runini muri guverinoma nka bumwe mu buryo bwo gukorera mu buyobozi bwiganjemo igisirikare igihe kirekire butayagirira icyizere.